Medicina na društvenim mrežama kao tema je jako interesantna i mislim da bi svakom trebala biti interesantna. Svim ljudima koji su u zdravstvu, a imaju bilo kakve ambicije i volje prezentirati sebe i svoje znanje na društvenim mrežama bez da traže nešto za uzvrat je korisno za društvo. I tu mislim na ne govoriti svoja stavove i mišljenja, nego dijeliti znanstveno dokazanu medicinu sa drugim ljudima. I mislim da je to ključ uspjeha civilizacije. Ne mislim da su društvene mreže ključ uspjeha civilizacije, ali takvo ponašanje. To je korektno ponašanje bez traženja nešto za svoju dobit, a da doprinesemo društvu. Kad sam krenuo na društvene mreže, onda sam tražio po regiji, nije bilo nikog, gotovo nikog. Kad sam tražio šire po Europi je bilo par pojedinaca u ovim velikim državama, ala Njemačka, Francuska i tako dalje, koje sam zapratio i pratio da učim od njih. I naravno u Americi je taj trend već bio par godina aktualan, tako da je bila nekolicina već jako razvikanih doktora i influencera. Jedan čak i sa hibridnom karijerom TV voditelja i pedijatra. I tako sam zapravo vidio od kolega vani da je to moguće. Čim sam vidio da je moguće, onda sam dobio zapravo vjetar u leđa da iako to ovdje nitko ne radi, da se mogu ozbiljno okušati u tome, jer sam osjećao da to je ono što želim i da to je ono za što imam smisla. Donekle. A to mi je i nagrada onda na kraju krajeva potvrdila, pa sam onda rekao, ajde, to je pothvat koji se isplati napraviti. Bio sam razočaran da na društvenim mrežama nema ništa od medicine ili jako malo, što je namijenjeno općoj populaciji. Znači, medicina sva je na internetima i to je za nas medicinare i sve koji volimo tu struku sjajno, ali možeš sve pročitati, naučiti i već ljudi dijele međusobno to niz godina. Znači, unutar struke te stranice i tako dalje su jako, jako uspješne i zapravo ni ne trebaju nam društvene mreže, iako su sad svi i na društvenim mrežama prisutni, tako da ja svakodnevno učim sa Instagrama i TikToka i Twittera o radiologiji. Ono što sam međutim primijetio je da treba napraviti hrabar iskorak i ono što sam shvatio u svemu tome dok sam proučavao kako ovi vani rade je da za to treba ona iskrenost u komunikaciji. I što to zapravo znači? To znači da želiš predstaviti sebe takav kakav jesi bez bullshita. I to želiš napraviti na jedan normalan način ukoliko ti to pođe za rukom pred kamerom. Naravno da nije lako se snimat i nije lako se gledat, još teže se gledat. Ja sebe uopće ne mogu vidjeti kao rezultat snimke. I zato moje snimke nikad nisu obrađene. Ja ne radim produkciju videa, niti postprodukciju slika, niti išta, nego samo to kliknem što brže da to ode na internet i onda napišem nekakav caption koji me inspirirao zapravo da napravim uopće taj video ili sliku. Medicina zaslužuje puno, ne medicina, nego razgovori o zdravlju zaslužuju puno važnije mjesto na društvenim mrežama i to vrijedi zapravo za svaku nišu u svakoj profesiji. Naime, ako gledamo razvoj TikToka koji je meni fascinantan kao hobotnica informacija, tu naravno da se mogu naći ono što svi misle gluposti i tako dalje, i ne znam, oni plesovi i ništa ne naučiš, ali ako se ode u pravi rukavac te društvene mreže, mogu se naći itekako sjajni profili ljudi koji te uče o raznim stvarima. I tu zapravo vidim ekstremno velik potencijal za svakog od nas ko želi biti kreator sadržaja koji je smislen za druge ljude, da naprosto pusti sebe iz kutije. Što to znači? Mnogi ljudi se ustručavaju biti oni zato što misle da ih drugi ljudi takve neće htjeti. Misle da su preneozbiljni doktori. Pa onda ti drugi kažu možda si preneozbiljan doktor. Pa ti treći kažu ti ne bi trebao biti na društvenim mrežama jer to doktori ne bi trebali raditi. Pa ti četvrti kažu bolje da se primiš knjige i ultrazvuka nego kamere i tako dalje. No to su upravo trenuci u kojima ti sam sa ogledalom trebaš voditi razgovor.
Razgovor sa ogledalom smatram da je najvažniji alat koji posjedujemo da ostanemo koliko toliko normalni i da se uspijemo sami razvijati u pravom smjeru. Što znači razgovor s ogledalom? To je moja osobna kovanica. Ima ona pjesma od Michael Jacksona, Man in the Mirror. Nije izravna referenca, nego je direktna referenca na to kad se pogledamo u ogledalo i kad se pitam da li je to nešto što ti želiš napraviti ili kako želimo da ovaj dan danas ispadne i tako dalje i tako dalje. Potrebno je biti u dubokom kontaktu sa sobom i sa svojim emocijama. To je vezano direktno za medicinu na društvenim mrežama. Zašto? Zato što su svi navikli na kalupe liječnika. Najlakše je staviti na sebe kutu, stetoskop, sjest pred kameru i čitati dosadnu PowerPoint prezentaciju o, kamencima žučnjaka. Ono što je puno zapravo jednostavnije, ali izgleda teže jer se čovjek treba slomiti nekakve predrasude o društvenim mrežama, o doktorima ili o sebi, je da naprosto budeš ti i izgovoriš ono što si htio reći o kamencima, a da je to potkrepljeno naravno znanstvenim dokazima i sa svim onim što treba biti u medicini. I zapravo to je onaj alat koji bi volio da svi vi nađete u sebi, a taj alat se zove pravi ja. I jedanput kad oslobodite pravog ja ispod one maske koju imamo za društva, onda ćete naći onaj pravi put kako sebe ostvariti na društvenim mrežama, bez obzira jeste li iz medicinske struke ili iz bilo koje druge. Smatram da svi možemo učiti jedni od drugih i da su društvene mreže dobar alat za to. Promjene o kojima sam pričao malo čas na društvenim mrežama nije jednostavno za popratiti. I ovisan si o tome što ti ljudi pišu. Neka ti ljudi pišu više, neka ti ljudi pišu manje. Neke stvari su važnije. Naprimjer, ono što sam vidio da je na društvenim mrežama ljudima čak važnije nego da uče je to da sam uopće dostupan. Naime, trudim se odgovarati na sve poruke, barem od onih koje imam sad za prijatelje, prihvaćanje i tako dalje, ne bi li njima dao utjehu u trenucima kad im treba, ne bi li bio društvo koje nemaju kad im treba i ne bi li bio doktor kojeg imaju kad im treba. I tu vidim zapravo onaj jako velik potencijal za budućnost da mi kao medicinska struka možemo biti puno dostupniji na društvenim mrežama nego što sad jesmo. Ako gledamo trendove iz Amerika i drugih država i od ovih klinika koje rade na jako visokom nivou, na primjer Cleveland ili Mayo klinika i tako dalje, ili Bostonska bolnica i tako, oni svi imaju strahovito jake društvene mreže gdje ne samo da educiraju, nego miču tabue, pokušavaju nas upoznati sa procedurama koje se tamo rade. Uglavnom, ono što rade je jedno zdravstveno osvještavanje i opismenjavanje naroda koje im ujedno služi isto tako i kao marketinški alat. Zato što s jedne strane ljudi uče, a s druge strane i te klinike postaju još poznatije u društvu kroz društvene mreže. I to je zapravo ono što se lijepo dogodi na društvenim mrežama. Ako daješ sebe i ako to radiš od srca, ljudi će to prepoznati i tvoja kvaliteta će se vidjeti prije ili kasnije na društvenim mrežama i ti ćeš polagano rasti. Kako raste taj dio, tako raste zapravo i tvoja marketinška vrijednost. I to je ono gdje su onda, me prepoznali iz drugih branši koje se bave sa time, između ostalog i televizija, pa sam onda uspio i tamo završiti. Poruka ovog segmenta je da svakako pokušate naći onog iskrenog sebe i da tog iskrenog sebe ne sakrivate previše pred kamerama. To ne znači da trebate biti u potpunosti privatni pred kamerama. Što više, ja se na svom profilu trudim uopće ne pričati puno o obitelji. I ako da, onda je to u kontekstu zdravlja. Zašto je obitelj za mene važna kad sam zdrav, što mi je važno kod djeteta, što mi je važno kod žene i tako dalje. Ali ne da prezentiram svu svoju privatnost na društvenim mrežama samo zato što je to iskreni natko. Ne, to samo znači da smo u načinu komunikacije iskreni. A prikazujte ono zbog čega ste tamo. Mislim da je to najljepši i najjednostavniji način za početak nekakvog ozbiljnijeg rada na društvenim mrežama. Budite iskreni. Ako vam se ne da producirati, nemojte puno producirati. Ako baš ste picajzla u produciranju, odite u produkciju skroz do kraja i napravite najbolje producirane videe ikad. Ali nemojte raditi ono na što niste spremni i ono što je protiv vaše unutarnje volje.
Mislim da je to recept za sreću i za sve ove druge stvari, ali ovdje primjenjujem na društvene mreže.